toka hapa sehemu ya Taita Taveta. Ni thikũ ya keri ya mishemanio ya kambeni ya ngwatanĩro ya Jubilee, mishemanio iria iratongorio ni munini wa President William Ruto. Na hindi ya mishemanio yo, tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere nĩ irugũrĩtio mwena ũcio, na ũrĩa ũnyitaga mbaru mũng'ethanĩro na njĩra nene. Naona boma yetu leo imevamiwa. Wananchi wamekuja, wameshuhudia wenyewe. Wakati wa siasa utafika na 2017 wananchi vile vile watafanya maamuzi yao. Ama neno gani? Na hindi ya mishemanio yo, ona atongoria mũng'ethanĩro kuma mwena ũcio nĩ mekwĩyumĩrĩtie, arĩa nĩ hamwe na gavana wa Taita Taveta John Mrutu na mũmbunge Thomas Mwadegu. Jameni, tunangoja nini? Tuko pamoja. Sisi tunasimama kusema mwaka huu wa Jomba, jameni, twende Jubilee. Watu wa maeneo mbalimbali nchini Kenya, chama chenyewe kinaitwa Jubilee. Tuingie ndani ya hicho chama jameni. Na waomba ndugu zangu wa Taita Taveta, turudi ndani ya kiwanja tuweze kucheza mpira pamoja na Bwana Uhuru Kenyatta akiwa kapteni wetu na mwenzake William Samoei Arap Ruto. Handũ-inĩ hake munini wa President William Ruto nĩ ũkĩrĩire kũnyũrũria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro na ĩrĩa ĩrĩga kwambĩka icera mwena ũcio wa gĩcũa-inĩ. Vile ndugu yangu Samboja amesema, we are good friends. Lakini raundi hii vile nilivyowachapa juzi nil, hata hii ijayo ndo achapa nil. Wale tunashindana na wao hawajui kwanza watapigia nani kura. Bado wako katika karata, sijui itakuwa ule mzee wa kitendawili tunasikia amebaki na risasi moja. Ama itakuwa ule mwingine wa katikati sijui anaelekea pande gani. Ama itakuwa sijui mwingine, chama yao ni karibu 10. Haijulikani itapigiwa chama gani. Ni ishara rĩa thikũ inya rĩa Jubilee kaunti-inĩ inya mwena ũcio, itanya rĩrĩ kũgetha kura cia mũng'ethanĩro, kũrĩa Ruto ningĩ ateteire tabarĩra cia Jubilee na iria mũng'ethanĩro ũkoretwo ũgĩkĩrĩra nganja. Saa ile sisi tunapangia mwananchi mwingine ambaye hana maji ya mfereji kwake, wewe unakuja kupinga. Sasa wewe my friend, kabla ya wewe kusahihisha sisi, si muende muambie huyo mkubwa yenu awache kupinga maji ya raia. Muthenya wa rũciũ ateti acio Jubilee magatuĩkania kaunti-inĩ ya Kwale mbere ya kũinĩkĩrĩria na mũcemanio wa mũingĩ kĩharo-inĩ gĩa Tononoka mũthĩ wa Kiumia. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Wanjikũ.